Hola, buenas. Vamos a empezar la clase de lunes, de Pilates, lunes día 11, e vamos a dar hasta viernes sin faltar, veña, de 5 a 6 todos os días, Por la mañana recordovos que tedes aeróbic con Alberto. Pois veña, nada máis que empezar a meternos de pé, separando as pernas, ancho das miñas caderas dos meus ombros, os pés alineados, ou sea, apuntando dereito, que non abren hacia fora, nin hacia dentro, nin que se saquen moitas pernas, nin abrirlas demasiado, vale? Alineadas, pernas estiradas, a miña espalda, acordade você, sin arqueala, sin meter a pelvis hacia adiante, nin hacia atrás, aí unha postura intermedia, a miña espaldinha recta, vale? Os meus brazos sueltos, ombros abaixo, vale? Non os subimos, soltámonos abaixo que nos caen. Eso sí, retrocedémonos un pouquinho, abrimos un pouquinho o peito, vale? Para manter as mans á altura das miñas caderas, muslos, vale? E o cuello estiradinho para atrás un peliño e miramos de frente, vale? Vale, vamos a empezar a respirar. Como siempre, en Pilates collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos o aire despaciño pola boca, canalizando un pouquinho o aire para non soltalo de repente, vale? Que nos leve algo de tempo soltar aire. Despaciño pola boca, vale? Collemos aire polo nariz e soltamos despaciño o aire pola boca. Moi despaciño que nos leve tempo soltar aire. Collemos aire polo nariz, veña, corregida a postura que vos dixen antes, que as pernas, soltamos o aire despaciño pola boca, pés, rodillas, espalda, ombros, brazos e cuello, vale? Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos aire despaciño pola boca, que nos leve tempo soltar aire. Collemos aire de novo e soltamos aire de novo despaciño pola boca, vale? Sin facer respiración moi fuertes, que entre o aire fluido, vale? Collemos aire, facémolo 2 veces máis polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, soltamos aire despaciño pola boca, vale? Última, collemos aire e soltamos todo aire, vale? De momento non activamos a musculatura da barriga, pero ahora sí que o vamos a facer. Seguimos como antes, collendo aire pola nariz, soltando pola boca, pero antes de soltar o aire pola boca, hai que meter a barrigiña para dentro, ombligo, espalda, a barriga ben apretada e soltamos aire, vale? Relajamos a musculatura sempre para coller aire. E metemos a barriga fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos a musculatura para coller aire, hinchar o peito, abrimos esas costillas e soltamos o aire despaciño, mantendo a barrigiña ben apretada, o ombligo, espalda, a barriga simplemente para dentro, mantémola apretada mentre nos leve. Relajamos, collemos aire, que nos leve tempo soltar o aire. Barriga para dentro, mantemos apretada, aguantamos e soltamos o aire despaciño pola boca. A barrigiña ben apretada, relajamos a musculatura para coller aire. Barrigiña para dentro, mantemos unha ligeira forza tensa e soltamos o aire sin relajar a musculatura hasta de novo que volvamos a coller aire. Collemos aire. 2 máis. Barrigiña para dentro, mantemos apretado e soltamos o aire despaciño, ca barrigiña ben apretada, para relajar, coller aire, meter a barriga, aguantar, apretar e soltar aire despacio. Vale? Por que?
vamos a contraer outra parte da musculatura implicada en pilates, aquí na cintura abdominal, vale? Que activámola simulando que estamos ligeiramente facendo forza no baño, empujando, vale? Cando empujamos, hai algo que se apreta aí unha musculatura esa que vamos a traballar. Corregemos postura, brazos, hombros, vale? Cuello, pernas, collemos aire polo nariz, si de momento relajando a musculatura, empujamos, mantemos apretado, simulando que estamos no baño, e soltamos o aire despacito pola boca hasta vaciar completamente todo o aire. Para relajar esa musculatura e coller aire, empujar, manter apretado e soltar o aire despacito pola boca. Brazos, hombros, cuello, relajamos para coller aire, hinchamos ben o peito, empujamos, mantemos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza, tenso, apretamos e soltamos o aire despacito pola boca. Relajamos, de novo collemos aire, facemos 2 veces máis, empujamos, mantemos e soltamos o aire despacio pola boca. Vale? Relajamos e facemos a última. Collemos aire, mantemos apretado, tenso e soltamos aire despacio, vale? Hombros, brazos, pernas e cuello ben alineado, estirado e miramos de frente. Vale? E agora, musculatura do suelo pélvico, vale? Se antes empujábamos, activábamos a musculatura simulando que estábamos empujando, facendo forza como se estuviéramos no baño, ahora, ao contrario, imaginamos que estamos durante no transcurso e queremos cortar, vale? Jana de ir ao baño. Pois, contraemos o suelo pélvico e axudamos tamén dos glúteos. Pois veña, de momento relajamos para coller aire, cortamos a jana de ir ao baño, apretamos os glúteos, mantemos tenso e soltamos o aire despacito pola boca, mantendo apretado esa musculatura, o aire despacito pola boca. Relajamos, collemos aire, cortamos a jana de ir ao baño, apretamos os glúteos, mantemos tenso, apretado e soltamos aire despacito pola boca, que nos leve tempo, que estamos aí, esa musculatura tensa. Pero ahora relajámosla siempre para coller aire, acordás? Contraemos, mantemos e soltamos o aire despacito pola boca. Vale? Brasiños sueltos, hombros abaixo, peito aberto. Relajamos, volvemos a coller aire. Contraemos, cortamos, apretamos, aguantamos e soltamos o aire despacito, que nos leve tempo, soltar aire, un ejercicio sin prisa, que temos 1 hora, e repetímoslo 2 veces máis. Veña, unha actividade que non nos requiere moito estrés, moita prisa, moita tensión, moito apuro, ni moito ritmo, hai que facelo ben, vale? Esta disciplina hai que facela ben. Xa non importa moito, pero ben. Relajamos e facemos a última respiración. E para facelo ben hai que dominar a respiración, por iso estamos, contraemos, cortamos e soltamos. Por iso practicamos moito, vale? Relajamos. E agora activamos toda a musculatura ao mesmo tempo. Cada vez que soltemos aire, metemos a barrigiña, además deso empujamos, además deso contraemos musculatura pélvica, todo ben apretado, todo o corsé ben activado, con glúteos tamén, vale? E facemos, veña, collemos aire, e repetimos varias veces. Barriga, empujo, corto a jana do baño, apreto os glúteos, todo ben apretado, e solto aire despacito pola boca. Pero relajo todo por completo ao mesmo tempo para coller aire. Apreto todo fuerte, manteño apretado e solto aire despacito pola boca, con todo o corsé, toda a cintura abdominal ben activada. Relajo, volvo a coller aire, apreto todo fuerte, barriga, empujo sobre o pélvico, glúteos, todo activado.
activado, todo apretado, manteño e solto aire despaciño para relajar, volver a coller aire, abrir ben esas costillas, apretar todo ao mesmo tempo, manter contraído e soltar o aire despaciño, ca musculatura activada, porque a vamos repetir 2 veces máis. Relajamos, collemos aire, apretamos todo fuerte e soltamos o aire despaciño, vale? Relajamos e unha vez máis collemos aire, apretamos todo fuerte e soltamos o aire despacio, vale? Porque nos vamos a quedar con este tipo de respiración facendo todo ao mesmo tempo, contraendo toda a musculatura abdominal ao mesmo tempo e, además, combinalo co exercicio que nos toque, salvo cando dije eu solo meter o ombligo para dentro, que é apretar o ombligo a espalda, solamente, vale? Que son as posturas boca abaixo e algo máis, que vou ir dicindo despois. Veña, corregimos postura. Veña, elevamos ombros e escápulas collendo aire. Apretamos todo fuerte, mantemos tenso e apretado e soltamos o aire descendendo ombros e escápulas. Collemos aire, relajamos a musculatura da barriga, apretamos todo fuerte, soltamos aire, baixamos ombros. Collemos aire e subimos ombros, contraemos todo e soltamos aire moi despacio, movimentos cortos daquela. Son moi lentos, vale? Collemos aire, chego cos ombros arriba, collo totalmente aire, apreto todo, empezo a descender ombros e escápulas e solto aire, vale? E baixo ombros, co aire todo totalmente suelto. Volvo a coller aire, levo ombros, apreto todo fuerte, non desfago a miña postura, a miña alineación, vale? Solto. E repito 2 veces máis, collo ombros, collo aire, subo ombros, perdón, apreto todo fuerte, parejiña un pouco, suelo pélvico, glúteos, e solto. Para facer a última, apreto todo e solto aire descendendo escápulas, vale? Sigo con brazos, collo aire, subo brazos, unha palma mira a outra, apreto todo fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro o cuello ca miña propia forza e baixo brazos, aí, ao meu muslo, vale? Collo aire e subo brazos, unha palma mira a outra, apreto todo, giro palmas, abro o peito, estiro fuerte o cuello ca miña propia forza, como se me tiraran permanentemente, se me estiraran do cuello para atrás, solto aire, vale? Volvo a coller aire e subo brazos, apreto todo fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro o cuello como se estuvera colgando a miña base do cráneo aí dunha cordel, dunha cinta, dunha corda imaginaria ao seu teito, vale, que me empuja, que me tira de atrás, collo aire, así manteño a espalda totalmente, apreto fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro fuerte o cuello por atrás, largo, solto aire, chego cas mans ao muslo e fago 2 veces máis, repito 2. Non xunto os brazos nin agora, aí a altura dos meus ombros, apreto, giro, abro, estiro ben o cuello, ca miña propia forza, solto aire, baixo o muslo, mans o muslo, última, collo aire, apreto todo fuerte e solto, vale? Dobro un poquinho as rodillas, vale? Pero mirando de frente, que non se me abren hacia fora. Plantas dos pés, parejiña, hombros, peito, cuello, brazos, palmas hacia arriba, brazos á altura dos meus ombros, dos vosos ombros. Porque van a ir hacia un lado, inclinándome, tronco, cuello e o brazo por arriba, este brazo hacia onde vou que non me caia, apreto toda a musculatura, empezo a soltar aí, empezo a devolver tronco, brazos e cuello, vale? Manteño aí forza nos brazos, ombros, collo aire, vou hacia outro lado,
apreto tenso e devolvo, tronco, peito aberto, cuello ben estirado para atrás, brazos, aí, collo aire con hacia outro lado, apreto todo fuerte, solto aire, collo aire bon, apreto toda a musculatura, toda, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, devolvo, soltando aire, tronco, brazos, cuello, repito 2 veces más, una por un lado, apreto fuerte, solto despacio, fajo a última, apreto e solto aire, que a musculatura da barriga ben contraída, peito aberto, cuello ben estirado por atrás, para descansar brazos e estirar pernas, ¿vale? Corrijo postura, hombros, barriga, cuello, pés, e vamos ca columna vertebral, ¿vale? Collo aire, meto a barrigiña para dentro, deixo caer cuello, barbilla ao esternón, adelanto hombros, dobro un poquillo as rodilliñas, casi nada, sigo mirando o ombligo, brazos sueltos, cuello, e vou abaixo, ¿vale? Quito a tensión da espalda, ¿vale? Desde aí collo aire, apreto moi forte a barrigiña e teño que sentir como vai vértebra a vértebra, meténdose dereitiña a miña espalda, columna, brazos ao seu sitio e, por último, cuello, ¿vale? Teño as rodillas algo dobladas, collo aire, barriga ben para dentro, baixo o cuello, hombros, brazos sueltos, rodillas algo dobladas, e quito, deixo que caer, brazos, hombros, cuello, espalda relajada. Volvo a coller aire, meto a barriga a espalda, van para dentro, ombligo a espalda, perdón, e baixo, teño que sentir como cada parte da miña espalda se coloca, totalmente alineada, os ombros no meu sitio, brazos no meu sitio, e cuello no meu sitio, vale? E desde aí collo aire, apreto a barrigiña, e vou doblando o cuello, vou adelantando hombros, brazos, miro o ombligo, e vou hacia abaixo, suelto, brazos, hombros, e cuello. Collo aire, apreto moi forte a barriga, e subo, 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 vértebra, vértebra. Veña, brazos, peito, barriga, cuello. Veña, importante este ejercicio, collo aire, domino a miña columna, a miña espalda, relajo, movo. Veña, suelo. E desde aí collo aire, apreto a barrigiña e subo, vértebra a vértebra. Veña, fago a última, collo aire, apreto a barrigiña, baixo o cuello, hombros e abaixo. E arriba, vértebra, vértebra. Vale, chego arriba, corrijo e estiro pernas, vale? E desde aí, corrijo postura, veña unha de equilibrio, metome dereitiño, peito aberto, barrigiña, espalda, brazos, hombros e cuello. E pés. Collo aire por nariz, apreto toda a musculatura e subo, brazos, rodilla, perna hacia fora, punteiro hacia abaixo, peito aberto, cuello estirado, perna abaixo apretada, vale? Aí. Collo aire a medida que baixo brazos, baixo perna, corrijo postura, e ao soltar apreto todo fuerte, tenso esta perna, subo rodilla a brazos, peito aberto, cuello estirado, ombros algo atrás, aí unha postura ben dereita, vale? Aí. Collo aire, a medida que baixo pernas e brazo, apreto todo fuerte, e ao soltar, arriba. Vale? Collo aire, baixo perna e brazo, e ao soltar, apreto, subo perna, rodilla, peito,
peito, barrigiña, cuello estirado e manteño. Collo aire baixo, perna e brazo. A perna que me queda de apoio teño os dedos plante do pé ben apoiado, barrigiña, peito aberto, brazos que non se xuntan, rodiña alineada, peito, dixemos e cuello, vale? E punteira hacia baixo. Aguantamos o equilibrio, Collo aire, apreto e fago dúas máis. Unha por un lado, aí, vale? Última, apreto fuerte, tenso, solto e arriba. Vale, descanso. Corrijo postura. Apreto barrigiña, sempre moro un poquinho nas pernas, peito, barrigiña, hombros e cuello. Veña, collo aire, contraio toda a musculatura, apreto muslos, solto aire, fago unha pequena sentadilla, aí, unha pequena sentadilla. Collo aire, barrigiña, espaldiña recta, non arqueo a espalda, vale? E ao soltar apreto, manteño a estabilidade, que a miña musculatura da barrigiña ben contraída, que non se me vai a pelvis nin a espalda, hacia adiante, aí. Vale? Recto, collo estirado, collo aire, non lavo as rodillas de diante, non, flexiono ben esa cadera e levo a pelvis hacia atrás, aí. Preto, e solto, collo aire, arriba, vale? E solto, ao baixo. Aí, collo aire, muslos e solto. Collo, preto e solto. Dos más. Una. Vamos a última. Aí. Vale, corrijo postura e retrocedo unha perna, planta apoyada, completamente a perna levantada, tacón levantado a perna retrasada, espaldiña recta, pés alineados, separados, anchura dos meus ombros, apuntando en unha dirección, barrigiña para dentro, peito aberto, espalda recta, cuello estirado, vale? Brazos adiante. E desde aí collo aire e ao soltar baixo rodilla recto hacia baixo, abro brazos a altura dos meus ombros, cuello estirado, aguanto, collo aire, apreto, e vamos, 2, collo aire, apreto, 3, collo apreto, 4, 2 más, apreto, 5, última, preto y 6. Vale, adiante. Pongo a outra perna. Alineo, pés separados, paso para atrás, como antes, vale? Espaldiña, barrigiña, peito, cuello, vale? E brazos. E desde aí collo aire e ao soltar, hai unha, collo, preto, 2, collo aire, contraio fuerte, e vamos, 3, preto, 4, 2 más, preto, 5, última, y 6. Vale, adiante. Séntame un poquillo por atrás. Doble un poquillo rodillas, espalda, peito, cuello, brazos sueltos. E desde aí collo aire e ao soltar fago isto, vale? Que a espaldilla recta, non me deixo ver, recta. E desde aí collo aire, que as rodillas son dobladas, e ao soltar subo ca espaldilla recta, brazos ao seu sitio, peito aberto, cuello estirado, vale? E desde aí collo aire, ponca barrigiña, peito aberto, cuello estirado, e os brazos apuntan perpendiculares ao suelo cando a espalda está paralela ao suelo, vale? Aí.
aí collo aire, apreto fuerte, arriba. Vale, peito e cuello. Desde aí collo aire, manteño as rodillas dobladas, e veño. Aí. Apreto fuerte. E veña, vamos. Solto. Apreto. Vale, facémolo 2 veces máis, rodillas dobladas. Solto aire. Volvo a coller, apreto e solto. Subir. Corrijo a postura, fago a última. Contraio. E solto. Apreto. Arriba. Estiro. Pernas, vale? Veña, cámbiome e túmbome boca arriba. Pés dereitos, rodillas dobladas, flexiono ben as rodillas, vou apoiando ben parte baixa, sacro, vale? Parte media, hombros, pés paralelos, rodillas dobladas, entrelazamos os dedos das mans, detrás do cuello, cuello relajado, codos ben abertos, barriguinha apretada, vamos. E desde aí collo aire, apreto barriga, empujo, como estuviéramos no baño, contraio o peño con glúteos, solto aire, peito ben aberto, miro máis a rodilla, aí aguanto, vale? Aí. Collo aire, vou atrás, apreto fuerte e ao soltar arriba, 2, manteño máis arriba mirando a rodilla, soltando aire cos codos ben aberto, con toda a musculatura ben contraída, e relajo para ir atrás, cuello, apoio o resto da espalda, apreto toda a musculatura, solto aire, levanto o cuello, relajado, apoiado nas miñas palmas, codos ben abertos, manteño contraído, miro as rodillas, aguanto mentre solto aire, aguanto, collo aire, vou atrás, apreto fuerte e solto aire, aguanto, miro, veña, volvo a coller aire, apreto e subo despaciño, un pouquiño, quedo mirando a rodilla, non subo moi alto, cos codos ben abertos, peito aberto, parte baixa da espalda ben apoiada, musculatura abdominal ben contraída, veña, fago a última, apreto e subo. E aí quedo mirando as rodillas, os codos ben abertos, porque vou coller aire e ao soltar vou ir levando o codo en dirección a rodilla contraria, levantando un ombro, mantendo a parte baixa da espalda ben apoiada e aguanto un pouquinho hacia ese lado. Para ir hacia o medio, como a postura de antes, máis alta, cuello levantado, codos hacia fora, mirando rodillas, e ao soltar vamos hacia o outro lado, mantendo a parte baixa da espalda, non levantamos moito, nin vamos moi lexos, mantémonos aí aguantamos, collo aire, miro as rodillas, e ao soltar, hacia o outro lado, collo aire, apreto fuerte, e vou soltando aire despacio hacia un lado, veña, e ao soltar fago unha máis por cada lado, acordarse que te centra a miña forza na parte da barriga, non no meu cuello. O meu cuello está descansando nas miñas mans, para eso as teño, e vamos. Vale, bom, atrás. Brazos ao suelo, espalda ben apoiada, vale? Pés, hombros, brazos, palmas ao suelo. Unha rodilla arriba e a outra. Vale, en ángulo recto, as pernas. Baixamos despaciño, collendo aire, ca rodilla doblada, sin desfacer a postura, apretamos fuerte e subimos lentamente, vale? Veña, collemos aire, tocamos, apretamos, peito aberto, collo ben estirado, espalda ben apoiada, todo ben contraído, subimos, 2, vale?
collemos aire, tocamos, apretamos, arriba, 3, e vamos, apretamos fuerte, soltamos aire, subimos, collemos aire, baixamos, apretamos, contraemos, peito aberto, collo estirado, soltamos, aí, e veña. Vamos unha máis por cada lado, contraemos toda a musculatura, subimos a perna, a estura a outra, non xuntamos tobillos nin rodillas, vamos a última, apretamos, e arriba, moi ben, descansamos unha perna, e descansamos a outra, corregimos postura de espalda, os brazos, e cuello, vale? Pois veña, vamos a coller aire, brazos atrás, e ao soltar apretamos toda a musculatura, subimos o brazo, cuello, adelantamos os brazos, abrímonos un pouco, peito aberto, quedamos mirando as rodillas, as mans cerca do suelo, pero sin tocar, collemos aire, se nos molesta o cuello, facémolo co cuello apoiado, e ao soltar aire contraemos toda a musculatura, soltamos, subimos, giramos palmas, abrimos, peito, mantémonos e aguantamos, 2, apretamos, 3, apretamos, 4, 2 más, 5, vamos a última, apretamos, xa deixamos os brazos no suelo, ombros atrás e cuello, suspendemos unha rodilla, suspendemos a outra, levantamos cuello, collemos aire, estiramos as dúas pernas, apretamos musculatura da oreja fuerte, soltamos aire, 1, 2, soltamos 3, pernas fuertes, 4, 2 más, última, cuello atrás, baixo unha perna e baixo outra, vale? Correjo postura, collo aire, preto barriga, empujo, contraio solo pélvico, glúteos, levanto pelvis primeiro e o resto da miña espalda. Collo aire, adelanto ombros e baixo vértebra a vértebra a miña espalda e apoio totalmente a espalda. Ombros, brazos firmes, cuello estirado e ao soltar aire, barriga, suelo pélvico, todo, glúteo moi apretado, solto aire, levanto a pelvis e o resto, e manteño máis arriba, vale? Adelanto ombros, baixo vértebra a vértebra, acórdame de ter as rodillas a anchura dos meus pés, os pés ben dereitillos, non se xuntan, nin se abren as rodillas hacia fora, e vamos arriba, adelanto ombros, vértebra a vértebra baixo, aplano ben, a espalda colchoneta, apreto toda a musculatura, glúteo, solto aire, subo pelvis, abro peito, estiro o cuello e miro hacia arriba, veña collo aire, vou apoiando e baixando, vértebra a vértebra, e ao soltar tamén subo vértebra a vértebra arriba. Collo aire e baixo, e ao soltar subo. 2 más, e veña 1, vamos á última, preto, aí, baixo, estiro unha perna, estiro outra, collo aire, brazos atrás,
e ao soltar apreto e subo arriba, vale? Corrijo postura, abro un poquinho as pernas, séntome ben, vale? Séntome ben, tronco adiante, peito aberto, cuello estirado, brazos, collo aire a medida que vou con un brazo para fora da perna contraria, tobillo contrario, flexiono esa espalda, levo a frente hacia a rodilla e deixo moi abaixo. Desde aí abaixo volvo a coller aire, meto a verjilla para dentro e a medida que vai un brazo, peito ben aberto, vai o outro, os dous sitios xa ao mesmo tempo, peito a vea adiante, barriga apretada e collo estirado. Collo aire, vai un brazo atrás a medida que se adelanta o outro, por afora, baixo a frente. Volvo a coller aire, que a barriguinha vai para dentro, tronco adiante, peito aberto, un brazo para o outro, collo estirado. Veña, collo aire bom e solto aí abaixo, solto. Aí abaixo volvo a coller, apreto e subo. Veña, collo aire, solto. Apreto e subo. Última, por cada lado, unha por un lado, apreto e subo. Última. Veña, aí, descanso brazos, vale? Tiro unha perna, estiro a outra, pernas tensas, pés dereitiños, tronco adiante, peito aberto, cuello ben estirado, brazos, e desde aí collo aire, deixo-me caer, aguanto. Collo aire, bon adiante, peito aberto, cuello ben estirado, e ao soltar, aí, 2, collo, ombros atrás, peito aberto, cuello ben estirado, e ao soltar todo ben contraído, 3, collo, peito, cuello, e ao soltar, 4, e vamos, tronco, barriguinha, estiro ben o cuello, e ao soltar, e desde aí, corrijo, collo aire e solto. 1, collo aire, peito, tronco, barriguinha, cuello ben estirado, e ao soltar, 2, veña, barriguinha, tronco, cuello, e ao soltar, 3, veña que xa pesan algo os ombros, brazos, e vamos, 4, 2 más, vamos a última, penúltima, última, collo e solto. Veña, descanso brazos, cruzo, séntome ben, e vou a miña espalda hacia adiante, tronco, barriguinha, peito e cuello. E desde aí collo aire e ao soltar, descanso. Collo aire, peito aberto, tronco adiante, barriguinha apretada, cuello estirado para atrás. E ao soltar, vamos. 2, mentre collo aire, apreto moi forte a barriga, meto o peito adiante, tronco adiante, e por último estiro o cuello para atrás, e ao soltar, aí. Veña, estiro ben o cuello por atrás, e veña. Vamos ás últimas 2. Una. Vamos a última. E vamos. Vale. Veña, incorpórome. E veña, deixo-me
siento o pollo me vende de lado, brazos, a orella, barriguilla, man, vale? E desde aí simplemente collo aire, apreta a perna de arriba, tensa, e ao soltar suba, non moi alto, non moi rápido, e aguanto. Relajo esta perna e abaixo. E ao soltar apreto toda a musculatura, tenso, e arriba aguanto 2, collo aire, preto, barriguinha, suelo pélvico, perna tensa de arriba, peito aberto, collo estirado, brazo ben alineado, 2, collo aire, apreto fuerte, solto aire, 3, non moi alto, e veña, apreto, 4, últimas 2, 5, vamos a última, e 6. Vale, descanso que me cansa moito a perna, vale? Vamos boca abaixo. Estírome, apoio ben a zona pélvica, estiro o cuello, apoio frente, estiro brazos, palmas ao suelo, brazos ben estirados, as orellas entre os meus brazos, collo aire, apoio ben a pelvis, espejo perna, e brazo contrario un pouquinho, aguanto, collo aire baixo perna e brazo, apoio pelvis, apreto barriga, estiro frente, estiro cuello, apoio frente, e ao soltar, despejo perna, sin doblar rodilla, e brazo contrario, e aguanto, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, apoio ben a pelvis, apreto barriga, queda apoiado a zona pélvica, parte baixa das costillas a frente, perna arriba, e brazo contrario, e vamos, veña, collo aire baixo, perna, brazo, pero sempre brazo, a perna ben estirado, e ao soltar, aí, non levanto moito, casi nada, aguanto, veña, vamos unha por cada lado, unha por un lado, vamos á última, veña, e desde aí collo aire, apoio ben a pelvis, e ao soltar, despejo, apoiándome firme ca pelvis, as dúas pernas aí tensas, pernas fuertes, glúteo fuerte, collo aire baixo, non doblo rodillas, e ao soltar, firme zona pélvica, barriguinha apretada, pernas tensas aí apretadas arriba, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, collo aire baixo, 2 más, 1, vamos a última, aguanto. Vale, solo brazos, collo aire a soltar, un pouquinho. Collo aire, baixo brazos. Teño a frente apoiada, así, me vai o collo moi descolocado, busco un apoio aí, vale, un toallo que teñes. E vamos, 2, collo aire, baixo brazos, e ao soltar, vamos, 3, e vamos, 4, e vamos, 2 más, 5, última, y 6. Vale, damos brazos, fuera de colchoneta, codos, antebrazos, palmas, apoyado, palmas a altura das miñas orellas, non adiante ni moi atrás, nin os brazos debaixo dos ombros, nin o lado abertos, aí, por fora da colchoneta, vale? Estiro pernas, apoio pelvis, abro o peito, apreto barriga, estiro cuello, apoio frente,
E desde aí collo aire e ao soltar levanto en bloque, espalda, cuello e estiro o cuello para atrás. Collo aire, baixo, bloque, chego ao mesmo tempo frente, como o tronco e ao soltar apoio pelvis, apreto barriga, estiro o cuello ca miña propia forza fora, atrás 2, e vamos, estiro o cuello por atrás, 3, e ao soltar, 4, 2 más, 5, vamos á última, estiro ben o cuello, 6, manteño aí, apreto pollo pelvis, apreto barriga, abro peito, despejo brazos, estiro ben o cuello, collo aire, baixo brazos sin chocar ao suelo, pero casi, e ao soltar, ombros atrás, peito aberto, brazos arriba, cuello ben estirado, 1, manteño o cuello tenso, barriga apretada, cuello estirado, dixemos, baixo, apreto barriguinha, 2, levanto brazos, pero manteño o cuello como antes, e vamos, 3, non choco a tocar, 4, 2 más, 5, última, y 6. Descanso, espalda, frente e brazos, antebrazos, vale? Veña, tumbámonos polo outro lado que nos quedamos. Aí, tumbámonos. Pés dereitiños, palmas hacia arriba, a orella apoyada, peito aberto, man diante, vale, cuello relajado. E desde aí collo aire, apreto toda a miña musculatura, a barriguinha, tenso a perna de arriba, suba non moi alta, non moi lexos, non moi rápido, e aguanto. Relajo a musculatura toda para coller aire e descansar. E ao soltar, vamos, 2, e vamos, 3, esa perna moi tensa, e vamos, 4, veña tenso toda a musculatura, peito aberto, ben dereitiños estamos, 5, vamos á última, y 6, vale, boca abaixo de novo, vale, mans por debaixo dos ombros, codos levantados, arqueo un poquinho a espalda, apoio no antebrazo, co codo debaixo do ombro, por un lado e máis polo outro, vale? O codo e o antebrazo nin aberto, nin adiante, nin abaixo, nin por lado, nin outro, xusto o codo debaixo do ombro, tanto por un lado como por outro, vale? Apoio os peiños, estiro pernas, apreto glúteos, apreto a barriga, collo aire, e ao soltar, despejo un poquinho, vale? Veña, manteño apretada a barriguinha, peito aberto, cuello estirado, aguanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso. Pongo os dediños dos pés, volvo a estirar pernas, apretar glúteos, apretar pernas, e veña, despejo e fago outro des. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Veña. Arriba. Cuadrúpedo. Vale. E desde aí, dediños, os pés apoyados, collo aire e ao soltar, arriba. Pasiños para diante, vale? Pelvis hacia arriba, ven atrás,
peito aberto, cuello estirado. E veña, unha fuerte, veña. Vimos hacia adiante, collemos aire, rodilla adiante, e ao soltar un tirón arriba, una, e vamos, solto aire, dos, e vamos, tres, e vamos, cuatro, última, collo aire e solto. Descanso, corrijo, vamos por outro lado, vale? Deixo vivir, collo aire e ao soltar, una, e vamos, dos, tres, dos más, cuatro, última, y cinco. Corrijo, veña, baixo rodilla, e baixo rodilla. E desde aí collo aire, e ao soltar, una, collo aire, e ao soltar perna fuerte, barriguilla apretada, brazo contrario, aí dos, tres, collo aire baixo rodillas, ben, rodilla debaixo da miña cadera, brazo, palma debaixo do meu ombro, vale? E vamos, collo aire, corrijo postura, e vamos, por outro lado, e bom, collo aire, baixo brazo rodilla, e ao soltar estiro perna, brazo contrario, e manteño na parte máis alta, un poquinho, non miro arriba nin abaixo, vale? Alineo a miña espalda, o meu cuello con a miña espalda. Veña, vamos dúas máis, unha por un lado, última, e desde aí collo aire, pelvis adiante e meto chepa. Volvo a coller aire, apreto a barriguinha, levo a pelvis hacia arriba, hacia atrás, abro o peito e miro un poquinho hacia arriba, vale? E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, ombros, pelvis, aí enrosco, meto chepa. Collo aire, apreto a barriguinha e veña, vou estirando a miña espalda e doblándola. Veña, desde aí collo, baixo o cuello, ombros, pelvis, meto chepa alta. Apreto a barriga, veña, pelvis hacia adiante, peito aberto, arriba. E veña. E vamos. E arriba. Cuanto. Collo aire, apreto a barriguinha, veña, importante este ejercicio. Estendemos a espalda, flexionámosla ben. Veña, ahora flexionamos, metendo chepa. E veña. Vale, dos máis. E vamos. Una. Vamos a última. Vale. Veña, desde aí, collo aire e ao soltar a un ladinho. Vale? E desde aí collo aire, bon abaixo, toco a mano, miro como toco, e ao soltar arriba, una, collo aire bon, preto, dos, e veña, preto, solto aire, tres, peito aberto, collo que non me caia, intento que non me caia, e veña, miro, última, preto,
vale? E desde aí collo o aire e ao soltar ao outro, a cuadrupedia, porque desde aí vou ao outro lado, vale? Vou por outro lado. Venga, arriba. Collo o aire, toco e miro como toco. E ao soltar apreto, solto o aire, una, brazo arriba, venga, vale? E vamos, apreto, dos, e vamos, tres, y vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Venga, a cuadrupedia. Sento atrás, adelanto brazos, abro o peito, estiro o cuello. Sento-me ben, adelanto os brazos, abro o peito e estiro, suelto o cuello, meto as orellas entre os meus brazos. Veña, aguanto un pouquiño. Sento-me, o que me dea, brazos estirados, peito aberto, cuello ben estirado, orellas entre os nosos brazos. Vale? Una, sento ben, adelanto, abro, estiro o cuello, porque desde aí, ao coller aire e ao soltar, veño a cuadrupedia, batendo chepa, miro o ombligo, e na parte máis alta, adelanto un poquinho os brazos, deixo-me caer mirando o ombligo, vou arqueando a espalda de atrás adiante, abro o peito e por último levanto o cuello. E de aí collo aire, apreto moi forte a barriga e intento meter a espaldinha o máis reta posible, o collo ben estirado. Sento-me atrás, teño os brazos algo máis adelantados, non montan atrás, peito aberto, estiro ben o cuello por atrás. E desde aí collo aire, e ao soltar, meto chepa, veño adiante, arqueo, hombros atrás, peito adiante, cuello arriba. E veña. E aí. Volvo a coller aire, pés non abro, aí dereitiños, e ao soltar, vou a espaldinha recta, collo ben estirado, sento-me atrás, e repito 2 veces máis, veña. Vamos. Una, vou a última, aí, vou atrás primeiro, estiro ben o cuello, abro o peito, estiro ben brazos, estiro, aguanto ben un pouquinho, volvo a estirar ben o cuello, abro o peito, sento ben. Vale, incorporo a cuadrupedia, e de cuadrupedia de rodillas, vale? Vamos a ir acabando a clase e recordarvos, veña unha rodilla diante e a outra. Recordarvos que mañá hai aeróbic de 11 a 12 e nos volvemos a vernos de 5 a 6, vale? Toda esta semana a mesma hora, vale? Pois nada máis, espero que vos gustara a clase, que vos fora de utilidade, que fixeras o máis que puderades. E sin máis, despídome, a vémonos mañá a mesma hora, vale? Pois hasta mañana.